Central Lairam Longtlain the Lairam Times min nan kut kanin tlain ha thongni kulenga purzar ni nak Thawngthanhnak kan ngai lai cha a adi dong tiang rak ngai chiao dingin kanin som na Thawngthan tu mangven sung Dr. Mang Boilian chu mi phuncha area na tran chu ma lewa anun na kaliam is Lairam zo phairama mi phunle ram cha arian tran chu ma mi Dr. Mang Boilian chu thongni kulenga purni kwa jing lei a anun na kaliam tia kan thei CDF zo phaini chun Chinland Defence Force zo phai kanral kap asmi Dr. Mang Boilian kumsom thumle panhi chu thongni kulenga purni kwa aram le mi phuncha a anun na ka pek kanral kap ni ram le mi phuncha a nun nak thapin a pek chan nak chunga upat nak sang bikan pek kaltak mi chung kharle hoilakom velte nan ngai chat na kanin shompin ha anun nak aliam mi chu kan ram le mi phunlot nak cha sikau se te an lang ter Dr. Mang Boilian ni hin athai sungle fapa pani akalta while a Bawi NG2 branch jersey set ni tlangzar nak nei asi thongni kulenga purn leithum jana while a Bawi NG2 branch footballers jersey thar set ni tlangzar nak an nei hi tlangzar nak hi PTC zonun sang chairman games and sport sub committee while a Bawi NG2 branch ni shwai in shamthok thlacham nak nunga ke zonun siami treasurer while a Bawi NG2 branch ni acham chunpulal ziding chinza presidents while a Bawi NG2 branch ni jersey thar set ni tlangzar nak anai Pathian sina jersey thar pek channak reverend ramhlona changte BCM Bawi NG ni amhan beryak tha tha chim asi nu a boipa thacham nakin chan mannak di ter asi Pusilal soivunga minister DC le MA ni LADC ve in LADC shwaitun ha he tonnak annei thongni kulenga purlei thum a Pusilal soivunga minister district council and minority affairs department government of Mizoram ni LADC office ve in LADC CEM conference hall a LADC shwaitun ha he tonnak annei hi itonnak hi pu en zangura CEM LADC ni ashwai Minister Pusilal soivungani chun LADC office karak ve naka mitmai cha in nan rakadon mi chunga kalom district council and minority affairs department kasi nu a kavai khadrat na kasi LADC ni harsat na aton mi chu a herning inzul doyasi lokong kauzong signal thwa ma asi mailei chan zonga LADC chauza he chuan khatnak thazange in chanchona kipa karlang khat chin na usi te achim Pu en zangura CEM LADC ni chun Pusilal soivunga minister DC le MA narak kan ve hi kanilo ngai LADC cha chan sunglo yasi LADC ni harsat nak atun kongkawa asi kho chung in dirkam tu na silai kanin zum lo kongkaw i mana kan lakpi mi chunga kanilom mailei chan zonga asi kho chung in mana kan lakpi lai kanirwa chan te chim in lai mi phun puan chongnak puan le nika apek hi iton naka hin puti zakung chairman LADC MDC nale LADC official na anitel minister ni hin LADC secretariat building dirmun amun a azo chun LADC main building rok chang sakthana dinga recommendation answer changkong achim phone chunhuwa chairman LADC room zo in le LADC session hall azo phone while a college bank branch ni razamle college roll mi phundang cha zu ding phun leili anthan longtai college bank branch while ni chun razamle Myanmar ramle college roll kala ku jung thiam ran chuan na cha a zu ding mi phun leili anthan zu ding in anti mi na chu pakhat nak college bank chunga foreigner razam ding mi ni branch while a an report masading asi a report lo mi thai an si chun veng chunga khaulai lo Pani nak razami college bank chung an chunga khotlang ichi troina kan nei mi fel fight and anzul okasi pathum nak razami college chung I an chunga cholet nak dorto siana selo palinak pachom nak le itundir nak cha a kokek thingram thing mau diva an man asia chun shora loadingin man lakding asi midang cha a zone ro nak ngei loadingin man ding asilo panganak kem area chunga branch while a thema salawin inter sak loading
paruknak ralzam ni kan manram chunga in lalo chok kho asilai lo volei chok terminan chun fak pi in action lak nan silai pasari nak ralzam mi rithai si he asing te mi khotlang do lo mi thil asing te mi chu college bank chunga kho asilai lo pariat nak ralzam ni india ram mi si nak voter id aadhar card ration card na hi an nei ding asilo nei dingin malak jong sen asilo pakwanak college bank chunga ralzam le non tribal ministerial te boy nak lakin an him kho nak nga jan sui milam pakon huwa len ba le len chwat sian asilo pasranak damlo le lakshwak thil asilo chun ralzam ni 125 motorcycle bank chunga choba pi loading headlight lo in zana chwa loading laikhatnak ralzam rong silo chole nak ronga foreigner cha a bank chunga in hlan anga lo chole nak ronga foreigner khwalpol chu jan suimilam pariat no a chwa loading asi leini nak foreigner chole dor thiri danglani lampong tuka an motor an chha ton ding asilo motor chunga na che loading leithum nak college bank chunga ralzam in hlan na ding mini village council le branch oil e an theina masa in sannak an lak masan ding ase theiter masaloin mi thei an si chun veng chung an khawlai lo leilinak college bank chunga non tribal ministry ding mi nani branch oil e sin a an register masa ding ase hi register hlana kho asilai lo branch oil e ni nol achwa mi hi zu di ding asilai phunga zu lo mi chu kan khotlanga an khawlai lo te oil e college bank branch ni chun an lang ter singa di insak mi central oil office on nak nei ase thoni kulenga purni shrazan lei suimila pani le chewa si oil office chu longtlai west bill to mla pu si ngun nan chungni a on hi si oil office on ipum khomnak chan mana pu efla rothanga president si oil ni chan tlai in reverend dr elise beklua general secretary lekb kini chanzer aman si oil office on asi hi lunglom okngai asi kongle thale jangchan pe in rian tran chunga lunglom bia ka chimtin thachamnak anei chol pusingun len chung nangklai west bill to mla ni bia chimin si oil office thale du nung on kho ahung si hi lunglom ok tak takasi hi office building sakna ka thale chan ro nak chwa tu di lakna le si oil shoi tu na chunga lomnak bia ka chim ngo a bungan big oil chu midang ni ngat chan tlak si jungjal ka u longtai district ka ri thai si akar ngai asi kho chungin oil ni nando mi chunga longlom nak bia ka chim oil long silo kandi lakin chan rol her i longrolin ri thai si hi do na usi kan ram kan mi phun chongai athan chau kho nak nga longtlai district miza pi zum tlak nak le dik nak bp a chia a her te achim chun si oil office on lom pi nak le drs ni ri thai si ando nak nga cha am handing tang ka fang apek phone na puje islorin dik general secretary CYLA ni report pe in CYLA office building sakna ka 50 lakh man asi chowa di in to ding mi atam ngai ri shamthok tu CYLA shwai tu na chunga lombe chimna kanai pumpakin pusiming thantlwanga TT construction chunga lombe chimnak nei in ani hi building dirna ka chan pe big mi asi konga chim pumpak minung zai mazat ni office on lompina ka laksong tampi anrak pe konga lomnak bia chim nungak vanal zom puisha sele nungak eflaram nai ni lado ansak chun pulal thangmoy vandir president lairam upapol pu vi van thong college bank pu mcc oi pu lh moy hnial nani beria nak le lompinak bia anchim pu efla ro thanga president CYLA ni dongnak thacham nak anei hnuwa chanman nak chu khar ase laimi kan sinak chu kan hol a asi te pu mcc oi ni achim thone kulanga pornisha e central yanglai association office onnaka pu mcc oi ni chun laimi kan sinak chu kan hol a asi kan district council shwai tu na zong ma lema zongam nak nei na usi te achim pu mcc oi ni chun laimi kan sinak khi zeida asi tia chun kan hol a asi kan hol ni hin laimi kan sinak alang ter zeini da mi phun aser te chun hol le chani hin aser chu mi phun ser naka nungak le tlangwal oil eni izwam ding kan nei kumsom li shong kan silawa lai hla kan thiami hi pathum palilong te araksi izwam chin kan her
kan hal kau chuta kumthong kha zakwa somrat thum shonga longtlaya Laiholh chu aza pi mi kan raksi atua chun khoika pawa kalna usi lo Laiholh in kan hol khodi chang lunglom ok ngai ase atu I kani zuam ding mi chu kan hol e chathiam hi asi tua chun tang ret tiang lai cha chon zong khau chang hi ban tuk than chau khi du anung I acha sing san te achim pu MCC oini chun kan lai council hi zairuanga afe phone lo zairuanga ning zakin kan umte chun ma le mai izum ngamna kan ngei lo mi phundang nun shom le rin chan in ram kher shwai tu ni nang kan shwai atu thok chun mi phundang rin chan lo in kal usi lo kan council zong affect phone ko lai te achim chap CYLA office sung chu YLA Golden Jubilee Hall te min an pek thone kulenga por leini jana CYLA conference hola CYLA executive committee meeting antwa hi meeting hi pu Epla Rothang president CYLA ni meeting shwain pathian sin a meeting thokla chamnak anai chunu a pu JS Larindik general secretary CYLA ni report pe in CYLA malak nak achim pu Edenel Ramoy Chinza finance secretary le pulal ngai zwal fan chon treasurer nani tangka dirman report an pek phone hi CYLA EC meeting na ka chei mi na chu YLA general conference kongkaw sub headquarters kongkaw bechai ton pum I budget chawlan nak CYLA conference hall min pekle hayar coding in to le to lo kongkaw an chei CYLA office chung hall min cha a CEC meeting ni chun YLA Golden Jubilee hall min bun se te anti MADC CEM chu chin state chuak asi cha a Arian iphwak se anti Mara Autonomous District Council a Chief Executive Member Asileo mi pu Laiholh chu PL Regional Council hon area chung chuak asilo cha a Arianin chuak se te anti Mara District Congress Committee ni Purnikwa I chathan an chhuami a pu Laiholh CEM MADC chu PL Regional Council hon area chung I chuak asilo te an chim I MADC CCB rules phungkal asi cha a MDC asina kin iphwak se te anti Mara District Congress Committee ni chun pu Laiholh chu thlashatha chinse chuak asinak chu naw pek chatnak ECM krifa buri kota fianglang in alang te anchim pu Laiholh chu MDC ithim laya a document a siha VP ichuak birth certificate anai leia a official biodata I achuak chu palalong banasi adang diam te chim in PL Regional Council hon area chung chuak asilo cha a pu Laiholh chu Mara Autonomous District Council MADC a member of District Council MADC asikhaulai ro te anchim HSLC top 9 rank holder Mary Sui chu lompinak an to piak thongni kulenga por hei khata khan Solomon High School ni chun an siang hak cha chung in HSLC top 9 rank holder Mary Sui chu lompinak chan an han pi Solomon High School siang ukpu vapol thongni chun kan siang in hi mithiam le result nei chami na long kai na kaslo mathematics a har mi le a fail ton mi na an kai chubu in Mizoram huapin rank holder kan nei kho hi asung loi ngai te achim Solomon High School dir asi kumthong ni le kumthum thok in HSLC exam a siang hak chia pass za som restaurant an siton tukum HSLC exam a za a som kwale pathum an pass mathematics a za an pass Mary Sui chu is Lairam Kholipi ha kha in Mizoram a siang in akai mi asi kumthong ni kulali is makra siksa to mi maths and science Olympic a pakhatna kasi Mizoram Zirlai Pol MZP to mi inter high school quiz thongni kulali a runner up asi Mary Sui lompinak chanhan nakhi Mizo Zirlai Pol MZP General Headquarters Lai Students Association Sub Headquarters Aizol Shwai tu na jongni antelpi tu tan thong kan than ni chu khavel khana siri lai zau tu le ngai tu nandi lap chunga kanilom mai zara kanitong chan te nalai